Kini kedai ke AKASHVANI Shillong, ke kubur ban puli da ilu setas im. Kini kilom kimat bakongsan jong ke kubur. Penpau Menteri Rang Badu Narendra Modi ya kecing scam bagi cing adai paralok hapadang ke India bak ke Russia kenang klan hakis namban wan. Let ya shimbenta Menteri ke Cambodia ke Meghalaya u Abu Tahir Mandal haga North East Region Power Ministers Conference ke Belalong haga Wahati. Bat kecing yak beriu ha Assam na kedau kecing slay kalakiu syakah nyau po arngun. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulapan pau kecing scam ba kecing adai paralok hapadang ke India bat ke Russia kenang klan hakis namban wan. Hakajia kenduk bat Presiden ke Russia Vladimir Putin nen kasngi Modi ulaong bahakum ba shipau snem kelaya kenduk kan nyusin bat ke arpau san snem balalet kelaya bansong jialang arpau arsen na kebentaban penklanya kecing adai hapadang ke artli kiri. Modi ulai ro ya kecing trelang hapadang ke India bat ke Russia bat ong bakalaya rap ya kinong rap bat kinong thiet nong pet jong ke India. Menteri Rang Badu ulong baha kapor baka perthai ka matjing na ka jingduna ka umpanyang petrol bat diesel hendrai ke India kalala ban pendap da ka jingkersan jong ke Russia. Ulong ru baka perthai ka deban pediang baka jingete kular ke India bat ke Russia ha ka be dai bat ka umpanyang petrol bat diesel ka dai na ka dai ka benta ka bakongsan ha ka ba penne ya ka yau ka hat ha ka perthai. Menteri Katanat ke Cambodia jong ke Meghalaya u Abu Tahir Mandal ulai shimbenta ha ke North East Region Power Ministers Conference ha Guwahati. Lapanya ya ke jialang da Menteri ke Cambodia ke Sokar Pedeng Manohar Lal Khatar bat keletai halur ke kam ke biade bat ke jing pinmi boarding bat jing sam ya ke boarding ha Meghalaya bat ke jala ka than chate la mingi. Laya kerenru halor ki kambe day ba kecing kenteu bat pendroy ya ki pump storage project ha Meghalaya na kabentaban panjing kersan na kasokar pedeng bakanya rap pisa halor kani. Mandal ulawan ra'ru iki kambe day bat ka Central Financial Assistance na kabenta ki project penmi boarding electric ki barin ha ka jella ki balapan sange da katanat ki Cambodia kasokar pedeng. Menteri ulakar patru badaiban menjurno kamklo ya ke details project report DPR kabaladap ada ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL na kabanta ke revamped distribution sector scheme RDSS phase 2. Hakaju kapor Menteri ulaya thuru yaki kam ke biade bat kecing pendap ya kejing duna kejing yarap pisana ke sokar pedeng hapedeng ke sanctioned cost but ke discovered cost na kebentak RDSS phase 1. Menteri Katanat Puli Puthi jong ke sokar pedeng Dharmendra Pradhan ulakan tu ye ke jela bat ke Union Territory bakenya trelang banwan ra bat tay ye ke rukam penyat hakaliang kejing ay ye kejing nang jing start bat Puli Puthi. Habakran ha kejing play ye ke review meeting jong ke School Education and Literacy ha New Delhi hanin kesngi Pradhan ulapasat jingmut halo kejing temu na kebentaban kentiu ye ke Puli Puthi ha ke sans nembanwan. Ulaong kejing pentrekam ya ke National Education Policy kalong kabakongsan na kabentaban penkaladur ya ke India syakari kabaklanbor ha kejing nang jingtim bat kabapenla bat ai kejing nang jing start kabamaria rengkan. Habakren halor ke Puli Puthi ha kijat ketien ke India Pradhan ulaong ba ke National Education Policy arajar arpo kabanbha halor kejing don kamban hikai ya ke ketien na jong bat ya baro kijat ketien ke India. Ka Controller General of Defence Accounts CGDA ka Devika Raghuvanshi henen kasngi kala play ya ke Area Accounts Office Bathamai Hajorhat. Ha ke jingkren jongka ka Raghuvanshi kala ban ya ke jingtre jong ke Defence Accounts Department bat ya ke benta jongka ha ke ba pentre kami ki kor ki bor ke jukmenta kanang ban la penbiang ya ke jingdawa katkum ke jingyat kapor. Kalapin syai, halor ke jingdon kam bandon sakawe ke office bathamai, kanang banla pendep ya ke jing kenjing dia ke babun, batru banang kampen bahaya ke jing syakri jongka, haki benta baper jong kathan basatai jongka Assam. Ambarish Barman, Controller of Defence Accounts jongka Guwahati, ulapen kan mau ya ke jing syakri bat jing no senyang jongka office, hakaliang ke jing kut jing suba jongka ken ke dia, ya ke pisah tengka, bat ke jing yat bet yat renti jongka kam.
Ka Armed Police Training Center jong ka 6th Battalion Meghalaya Police ka baha umran kalapinlong yak passing out parade henen kasngi nakabanta ka kanhun shahikai ka basaw jong ka unarmed branch recruit constable. Ka Director General of Police ikong Aida Shisha Nongrang inalong kong san hakane ka program bal ay don langru kiwede ki ho officer bat ki bahayeng hasem jong ki pulit badang shupas. Hakajing kren ikong Aida Shisha Nongrang ila ay kublay ketbok ketwang ya ki shispa saungut ki constable ki bala pas bat ila yaro ya ki jingla jong ki ban kenjo shakajing job bat pensluru ya ki bakin nang yai treshitam ban poi shakajing janai bat ru bahaki jing tre jong ki ken mau baro ban pindon kam ya ki jing tep bat ki boit ki sap bakidan. Ila kenturu yaki bakum ki pulet kan hap banya khuni ki jing e bun rukom hendrai ki de ban kan mau ban ban yaki jing long renti bat ki jing la ban pin ya biang hakiliang baro. Kani kedai ka Akashvani Shillong ka bon lam sapi ya ka khubor. Haasam ke jing yak briu na ke jing sli kala keu sha ka hinyau pau arngun ke jing long jing man ha ke jala kala kambiang kendian hendrai palat ar pau ar lak mut ki briu ki dang don ha peding ke jing e na ke jing sli ha ke leng ki ar pau hinyau tali ki district palat lai hajar sispa tali ki shnong jong ki khandai phawai tali ki revenue circle kala shakta ha ke jing sli bat palat sa pau khandai hajar hektar ke jakarem kala sha pinchulor ha ke leng ke jala kakanhuan ki NDRF bat SDRF kilala ban pelat ya ki aspa khat prangut ki briu ki brasakta na ki jing shlai kawa Brahmaputra kawa barak bat kitna jongka kidang yai tu palat yeudak jingma ki jing shlai kala pinjulor shispa arpinyo tali ki surak bat artli ki jingking nalor ki beide hanin kasngi kasor ka jala kala play aspa sapo santali ki ying sa shipor na ka banta ki lanot bat aspa khandai popra tali ki jaka sami ki marching ram bat ki don palat san paulai hajar ngut ki briu hakini ki jaka sa shipor. Menteri Katanat ki Kamboding ka Meghalaya u Abu Tahir Mandal ulay shimbanta haka jing mirjimut bat ki nokma lembat ki rangba jong ki shinong haka bedai bat ki jing e jong ka rukom sa me ka boarding electric ha aminda rangsa bat gambegre ki ba ha west Garo Hills haka lasking play haka jing kren jong u menteri ulapentik na ba unsa shimkiai ki ni ki jing e bat ong ba haba ki officer ki don lang haka program kamlong ka ba e ban wengi ki jing e ba ki shinong ki yakandu ula pentik na bhagi sans number 1 ka jingsa me ka boarding electric kam dai ban thuchu umandal ula bishar bania iki kam ki jing trai jong ka tanat boarding badru yaki scheme jong ka Garo Hills. The National Institution for Transforming India Niti Ayog kala sedang ya ka sampurnata abhiyan ha umling block hinin kasing kabalong umang merban saken mau ha ka jingken theory ka roi ka par ha ka thang haka jimpalat ban pentreka mekanika program Sananda Mehra advisor ka Niti Ayog ulong baka sampurnata abhiyan nakabanta ki blog kapai khamat ban kinjo sakithong bala pentre lengba ki performance indicator ka jing thmu jong kanika program kala bala pelat ha umling kalong ban la pendep iki kam haken riu tali ki benta bala kadaw kat haka bakot jong nailur ulapan pau ka jing sos kem ba ka ribhoi district kalapan iya ka jing kiu shaprang kum ka aspirational district bat ka nyale ban kinjo shakathong ka ba shispa na ka shispa hakapur bansawan deputy commissioner ka ribhoi district u Abhilash Baranwal ulaban ba ka ne ka la ban urlong tanda ka jing tre lang jong baro da ka ba pindan kam ye ka jing start bat ki kor ki board technology bat ru ka jing karshan jong kinong don benta ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jing alam jong Chief Executive Member uba pinya sings hanen ka sngi kala yakendu banyata halor ka kaipot jong ka Delimitation Committee balawan ra na yakabil halor ki constituency ki ba penrit katkum ka kaipon la ban pinkan mau ba ka Delimitation Committee ka balatung da ka KHEDC ban shimding Kenya ka jingdon ki nong tep vote ha ki arpo khandai tli ki constituency कलेदब आय का काय फट चमका सके एग्जीक्यूटिव कमेटी चमका काउंसिल नमस्कार आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।